kula bisa. Insya Allah bisa nangato. Pingin terputus paksa. Megut rasa singana ningang Pragat maning. kau lekas gini kan? Ay, dah lekas tak? Aris mikirin nasib dan nangato. Mikirin nasib kan Seka? Mikirin wong wadon. Loh, Laka eling-eling laka sadar-sadar ya nangato. kapan eling aja kan Seka? Pebekat bakat tua nangato. Iya ya kan? Obat ngejek jo. Disenggol khusus buat pengantin kan Seka. Nanjak durung pengantin kan? Pengantin durung nanjak nangato. Durung ya Kang ya? Kau nanjak ya kau bengi pengantin mah. Iya, waya ya Kang. Iya. Oh, masih deh mak kongkon nanjak belajar goyang ya nangato. Iya, kongkon belajar Ning diur goyang. panggung ki. Iya, Iya. sampai tekan detik ulah masih ngarep Aja karep-karepaken nangato. cilik kesempatane kanggo pulang duweni ragane. Aja putus asa nangato. Ora putus asa Kang Seka. Senadana cilik kesempatannya mudah-mudahan bae nangato. Sebab jodoh pati bae rezeki sana sing ngatur Wis nangato. sana sing ngatur Kang Jengka. Sapa jenengan tuh? Gusti Allah Ta'ala siji Kang. Das. Pahit temani kenyataan. Salah naro perasaan. Duweni rasa sing biasa. Ning senok wis duwe keluarga. Demeni wong sing wis duwe keluarga Kang Iya, Jengka. kayaknya beli mungkin terjadi ya nangato. Dosa bari Kang. Iya bener nangato. Aja lamun bisa menangato. Oh, Oba. Warga masyarakat Junti tercinta. Buat Bapak Tajudin spesial majikan Sar Ibu Sueri sing dua lagunya demen beli mari-mari jenangato. Unjuk maning juk. lamun kula bisa ingin terputus paksa megot rasa demen sing ana ning corok arane Kayaknya orang bisa mau demen ya nangato. kan dicotingan kan ya Kang. Iya tak? Iya. Oh, gini kan syutingan tak? Iya, iya, lakonnya viral. Oh, iya. Oh, unjuk maning juk. najan cinta katon ora bisa kelakon kenang apa sayang ora ilang Sayang kenen teman, wong kesiksa demen. Pahit teman kenyataan. Salah naruh perasaan. Duweni rasa sing biasa. Ning senok sing wis duwe keluarga. jare bangsane ya Kang ya Iya, bengen kelingan Kang Jeka riben sing ngakon wedhus bareng iya bener nangato.
Lunga tandur ya bareng. Bareng kebrot bareng ya nangan tuh. Iya lu. Kenang apa barang enak senok ninggalakan ya nangan tuh. Ya Allah. Sapal pelanggan sih bisa sakit kayak nangan tuh. Sakit kan saya. Mikir wong wadon kayak konon mbak ya nangan tuh. Temenan bae. Unjuk manijo. Lamun kula bisa ingin terputus asa. Megot rasa demen sing ana ning angen. Nangan tuh. Mimi sapa kan nangan tuh. Mimi siapa kan? Orang kelingan ra nangan tuh. Kodiket dia. Tak mana kenalan gak mi? Kenalan gak kan cek bareng jalan duit kan cek. Ada duit tak? Jangan cinta katong ora bisa terlalu. Kenapa sayang ora ilang-ilang. Nen teman wong kesiksa demen. Sampai tekan detik ieu kula masih ngarep Wis aja ngarep-arep kenangan tuh. mencuri kesempatan Ora krungu duweni ragane. nangan tuh Mimi sapa aja nangan tuh. Mimi siapa yang kan jaga? Nanjak bae sih Mi. Yang berkerumu Bari ya kan? kenalan Mi. Iya. Mimi Iqbah